to be with you. And Det er så dejligt at være sammen med jer igen. Ja. I'm so honored, and I already said this is a joyful time. I'm really excited. Og Andre fortsætter og siger, at jeg er så glad for at være sammen med jer igen. Jeg har så meget glæde ud af det selv. I am enjoying these sessions myself. I really Jeg synes selv så godt om de her aftener med de udsendelser. And I also like that we can share as more of a spiritual family with each other. Og jeg nyder også, at vi kan dele som en åndelig familie de her ting med hinanden. And please feel free to ask questions and interact, because we learn together. We don't know everything, but we learn together. Vi ved jo ikke alt, men vi lærer det sammen, så du skal bare føle dig fri til at stille spørgsmål. I want to start by referring something on our last session. Jeg vil gerne begynde med at tilføje lidt til sidste undervisning. It was a little bit unusual because it's the first time ever I did a teaching on the subject. Det var lidt usædvanligt, for det var faktisk første gang, jeg har lavet en undervisning om det emne. And I know that last session might have been a little bit challenging for some of us. Og jeg tænker, at sidste undervisning måske var lidt udfordrende for nogle af os. And I understand this. Og det forstår jeg. But I that it's very important to share our points of view together. Men det er vigtigt, at vi kan dele vores synspunkter med hinanden. And when we bring our points of view before the Lord, I believe that He is going to show us. Og jeg tror, at når vi lægger de her ting frem for Herren, så vil han vise os, hvordan vi skal gå frem i det. The most important thing for the body of Messiah is to know how to walk with Him. Det vigtigste for Kristi legeme, det er, at vi ved, hvordan vi skal vandre og gå frem sammen med ham. We are not spending time to learn different theories and ideas. Vi vil ikke bruge tid på at lære forskellige teorier og idéer. I think we're all tired of these things. Jeg tænker, det vi er trætte af, de fleste af os. Our deepest desire is to learn how to walk with Him. Vores dybeste ønske, det er at lære, hvordan vandrer vi frem sammen med ham. This is the heart of God, is for His children to be. Det er Guds hjerte for hans børn, at vi bliver i stand til at vandre sammen med ham. Especially in such a time as this. Og specielt i en tid som den, vi er i nu. We must walk very close with Him. Og vi er nødt til at vandre tæt med ham. So this is something for this session that we're going to talk tonight about this. Så det er noget også omkring det, vi skal tale om i aften. I want to comment on a question that was asked about the last session. Jeg vil gerne kommentere på et spørgsmål, som blev stillet sidst. Vi talte om Herrens genkomst. And the question was, do I believe in the reality of heaven? Og person himlens virkelighed. And let me first Lad mig is more real than the reality of earth. Jeg tror på, at himlens virkelighed er mere virkelighed af virkelighed. As a very good friend of mine and Bible teacher said, that we are more spiritual beings than. Som en god ven og bibellærer har sagt til mig, så er vi mere fysiske væsener. We are more spiritual beings. Than physical. At vi er creators. Mere as creation. Mm-hmm. Yeah, vi er more spiritual than physical.
Som en skabning eller ved skabelse er vi mere åndelige end fysiske. So our reality to the spiritual world and to the world of God, or the realm of God, is more real than our connection to the earth. Så vores forbindelse med det åndelige, Guds kongerige, er mere virkelige end det jordiske. And I want to explain the terminology a little bit. Jeg vil gerne forklare det her lidt mere. In the Bible, there are two different expressions that used in different gospels about heaven. I Bibelen er der to forskellige udtryk, der er brugt i evangelierne om himlen. Some of them say the kingdom of heaven, Nogle er kongerige, meaning heaven or kingdom of heaven. som betyder himlen eller himlens kongerige. And in other gospels, it says kingdom of God. Og i her står der Guds kongerige. These are not different. They are not different things. Men det er ikke to forskellige ting. Meaning the place where God rules, where he reigns, where he is in control. Himlen betyder det sted, hvor Gud han hersker, hvor han regerer, har So kontrollen. if I say kingdom of heaven, or if I say kingdom of God, I mean the same thing. Så hvis jeg siger det himmelske kongerige, eller jeg siger Guds kongerige, så betyder That's how the gospels are, written. det er sådan evangelierne er skrevet. So the way I see this is that there are two realms of reality. Så jeg ser det på den måde, at der er to virkelige riger. Okay, the realm where God fully reigns and in full control, everything submitted to him. Det om, hvor Gud han hersker, hvor alt er underlagt ham. That is his kingdom. Det er hans kongerige. And there's a realm where the enemy is trying. That Og is så our så er der et rige, et område, hvor fjenden prøver på at herske og regere. Og det er her, hvor vi er. and we are trapped in between. Og vi er faktisk fanget imellem de to riger. Are we going to submit to the realm of God, or are we going to submit to the pressure of Satan? Vil vi under Guds kongerige, eller underlægger vi os Satans rige, hans område? And the moment we submit to the Og i det øjeblik, vi underlægger os Guds rige, det område, han hersker, we receive the sacrifice of Messiah. then we receive. Yeah, when we submit, Yeah. I got that. then we can accept the sacrifice. Så kan vi modtage Jesu Kristi offer, når And vi then we underlægger can os Guds rige. Mm-hmm. Then we can become the children of God once in his realm, in his kingdom. Så er vi Guds børn, så er vi blevet accepteret ind i hans kongerige. That's what the book of Ephesians describes. Det er det, som Efeserbogen beskriver. Yes, we're seated in the heavenly places. I det himmelske sammen med ham. Yet at the same time, we're still on the earth. Men samtidig så er vi jo stadigvæk her på jorden. And we are looking for the revelation. Og vi spejder efter, vi kigger frem til åbenbaringen. Revelation of God's kingdom to come on earth. Den åbenbaring, det er i, at Guds kongerige kommer ned til jorden. Together with Messiah, who is going to return. Ja, som vil komme igen.
That's why the kingdom of God is breaking through. Det er derfor, at Guds kongerige bryder igennem. Okay, it's the realm of God that is breaking into the earth. Det er Guds kongerige, der bryder igennem og kommer ned til jorden. Okay, God is breaking into the earth to finally defeat Satan. Okay, Gud han bryder igennem og kommer ned til jorden for endelig at besejre Satan. so I hope you can understand my point of view here. Og jeg håber, I forstår de her ting. Okay, we are heavenly, we are spiritual beings. Okay, Vi er åndelige skabninger, and we expect the fullness of the redemption. og vi forventer den forløsning, der er i, vi siger forløsningen, altså det fuldbragte værk. About this on the teaching about the Garden of Eden. Jeg har talt tidligere til jer om det i undervisningen af Edens have, About the restoration of all things and dynamic of om genoprettelsen af alle ting og den dynamik, der ligger i, at Jesus Kristus kommer tilbage. Okay. Okay. Amen. Amen. Let's pray. Let's pray shortly and open up whole another thing that I want to share today. Lad os bede kort, og så åbner vi op for noget nyt, jeg vil dele i dag. Father, we ask your presence to be with us. Far, vi beder om dit nærvær vil være med os. Father, we invite the Holy Spirit to bring revelation and wisdom. Far, åbenbaring og visdom. We ask you to speak to our hearts tonight. Vi beder om, at du, Helligånd, vil tale til vores hjerter. Oh, Father, we are your children. Far, vi er dine børn We want to walk with you. af dig. We want to learn to hear your voice, Vi vil lære at høre din stemme, understand your word. og vi ønsker at forstå dit ord til os. Dedicate this evening to you, Lord, in the name of Yeshua. Vi overgiver den her aften til dig i Jesu navn. Andrew, let me just add, I didn't say that they should find their Bibles. Jeg tror, Andrew har sagt, det vil være godt, hvis I kan finde jeres Bibel. Og så kan I følge lidt med i det, når I slår op. Så iPad, eller du har den på din telefon, eller fysisk, så find din Bibel, så er du godt udrustet. Okay, I said that. Yeah, this is an open Bible teaching. Det er en åben Bibel. We cannot read all the texts, so you will have to follow somehow. Ja, vi kan ikke nå at læse alle teksterne, så enten kan I jo skrive dem op, og så på en eller anden måde, hvis I skriver dem op, så kan I jo læse dem bagefter. I said they could write them down and also look at it afterwards. Now we are in the series about the gospel of the Galilean rabbi. Vi er i den her serie, der hedder Evangeliet om rabbineren fra Galilea. These focusing on 10 events in the life of Yeshua that we discuss in context. Det er jo den serie, der handler om 10 begivenheder i Jesu liv. And this one is going to focus on the temple, what happened in the temple. Fokuserer på, hvad der this is important to see the much. Og det er vigtigt, at vi ser sammenhængen i det her, konteksten. We will see what is the message of Yeshua to the leaders of the Jewish people. Vi vil se på Jesus til lederne, altså de jødiske ledere. Pharisees, Sadducees, and the vineyard. Farisæerne, saddukæerne og vin. Let's see
the line of events here, the order of events. Lad os se på rækkefølgen her i hvad 4 Gospels describe to us very similar order of events. Og faktisk så beskriver de 4 evangelier den samme rækkefølge af begivenhederne. This happens right before the end of the ministry of Yeshua, right before he's taken. Og de her begivenheder, de skete tæt op til det tidspunkt, hvor han blev taget til fange. This Passover. Det er det, der går forud begivenheder. This is when the pilgrims are coming from all over the world for the high holiday. Og det er, når pilgrimene kommer fra hele verden for at være med i påskehøjtiden. The temple courts are filled with thousands and tens of thousands of people. Og templet af mennesker, tusinder. And here we have 3 of the Gospels Og her har vi 3 af evangelierne, that almost repeat each other word order. og de gentager faktisk hinanden ord for ord i den samme rækkefølge. Let's look Lad os first. se på Matthæus først. We will start from chapter 21. Og vi begynder i kapitel 21. Yeshua is on the Mount of Olives. Jesus er her på Oliebjerget, They bring og så kommer de med æslet. the multitudes are coming and laying and the palm branches. Og alle folkene kommer, og de lægger deres klædninger og deres palmegrene ned foran ham. Okay, they welcome him to Jerusalem. Og de siger på den måde velkommen til Jerusalem, til Jesus. Okay, the triumphal entry. Så kommer hans triumferende ind. He comes to the temple. Og så kommer han til templet. And when he comes to the temple, the first thing that happens is that the leaders approach him. Og det første, der sker, da han kommer til templet, det er, at lederne går ham, ja, de nærmer sig ham, kommer hen til ham. Okay, his authority is questioned. Og de udfordrer hans autoritet. They ask him, who gave you the authority? Og de siger, hvem gav dig den her autoritet? Because he turned the tables upside down. For det var jo der, hvor han væltede bordene. Okay, then he tells them several parables. Og så begynder han at fortælle adskillige lignelser. 2 of the parables are about vineyard. Og 2 af dem handler om en vingård. One about 2 sons. Og den ene om de 2 sønner. You remember this? Husker vi det? The father said to the first one and said, go to my vineyard. Go work today in my vineyard. Og faren sagde til den første, gå nu hen og arbejde i min vingård. He said, I will not going to, but then he changed his mind and went. Først så sagde han, det vil jeg ikke, men så skiftede han mening og gik alligevel derhen. And he asked the same to the other one. Og han stillede sagde det samme til den anden søn. Okay. And the second one, yes, I will, but he didn't go. Og den anden, han sagde med det samme, det vil jeg, men han gjorde det ikke. Okay. And then he tells them another parable about the wicked vine dressers. Og så fortalte han endnu en lignelse om den onde vingårdsmand. Okay, you remember he's sending servants and more and more and more, and then the son, and they killed everybody. I husker, at han sendte mange afsted, og til sidst sønnen, men de dræbte dem alle sammen. Then he tells them the story of the wedding feast. Så fortæller han dem om bryllupsfesten, Then taxes to Caesar. og så omkring at give skat til kejseren.
Then they ask him about resurrection. Og så spurgte de ham om opstandelsen, Then the first commandment story. og det første bud, beretningen om det. Okay, then they talk about the son of David. Og så talte de om Davids søn, And then he speaks the long series of woe to you. He's really speaking badly against the hypocrisy og så of the har han, Sadducees. så har han en lang ting om, hvor han siger, ved jer til farisæerne og sadukæerne. And it ends with the prophecy about destruction. Og det slutter med profetien om, at der skal blive stor ødelæggelse. The reason I show you this, because I want you to see the dynamic of what happens in one story. Og hvorfor jeg viser jer det her, det er, fordi jeg vil gerne vise jer den dynamik, der er i den her beretning. This is the only story that repeats almost word by word in 3 Gospels. Og det er den eneste beretning, der findes, som er gentaget næsten ordret i 3 af evangelierne. If we go to Gospel of Mark, Hvis vi tager Markus evangeliet, chapter 11, og det er kapitel 11, it's the same triumphal entry. og så ser vi det samme mønster, den samme rækkefølge. Han kommer til Jerusalem, They are cleaning the temple. han udrenser tempelpladsen, His authority questioned. og hans autoritet bliver udfordret. The parable of the wicked vineyard Og, of the wine dresser. og, The parable about the vineyard. og vingårdsmandens beretning, ja. Again, taxation, resurrection, first og commandment, son of opstandelse. David, woe to you, widows of Og almost I kan exactly se, word by word. I kan se, det er faktisk den samme beretning. Næsten ordret her i Markus evangeliet. If we look at the Gospel of Luke, Hvis vi nu ser på Lukas evangeliet, he describes almost exactly the same, almost word by word. der har vi igen beretningen om næsten det samme ord for ord. Same order of events. Samme rækkefølge af begivenhederne. It's a phenomenal section because it's the only section in the whole gospel that has exactly same order of events. Det bemærkelsesværdige ved de her 3 steder, det er, at det er det eneste sted i evangelierne, hvor der er noget, der beskrives med de samme ting i samme rækkefølge. Why we have 3 people repeating themselves word by word. Det er interessant, at der er 3, der gentager det samme, eller der siger det samme ord for ord. I think usually when things repeating themselves in the Bible, it means that they're very important. Og personligt tror jeg, at når vi ser det her mønster, at det bliver gentaget 3 steder i samme rækkefølge, at det er fordi, det er noget meget betydningsfuldt. It's almost like God wants us to pay attention. Det er som om Gud siger, lyt nu efter. It's the pinnacle of the ministry of Yeshua. Det er ligesom højdepunktet for Jesu tjeneste. Here he's going to come against the heights of the spiritual authorities of the nation. Her kommer han op imod den åndelige autoritet i nationen, den højeste åndelige autoritet i nationen. He's going to confront the leaders of the Pharisees in the temple courts. Og han konfronterer lederne af farisæerne på tempelpladsen. He's going to confront the leaders of Sadducees in the temple courts. Og han konfronterer lederne af Saddukæerpartiet i tempelgården. This is the last drop that will cause them to plot to kill him. Det er den sidste dråbe, det er der, hvor bægeret flyder over, så nu vil de slå ham ihjel. So I want to focus for a moment to what is his message to these leaders. How does it speak to them?
Lad os lige fokusere på, hvad er det for et budskab til de her ledere? Hvad er det, han siger til dem? First of all of these, all of them describe when he enters in, the first thing is authority. Det beskriver som den første ting hans autoritet. So after he comes in, the first thing happens, they ask him, what authority? Who gave you the authority? Og derfor er det, de spørger ham først. Hvem har givet dig den her autoritet, du udviser? Why do they ask him about his authority? Og hvorfor gør de det? Do you know? Ved du, hvorfor de spørger ham om det? Because he speaks, because he's welcomed by the people to be an anointed king and prophet. They acknowledge him. Fordi folket har anerkendt ham som en salvet konge og profet med den velkomst, de gav ham. But their spiritual leaders, they come and say, who are you? Who gave you the authority to be someone? Og nu kommer de åndelige ledere og siger til Jesus, hvem er du? Hvem har givet dig autoritet til det her? What is his response? Og hvad svarer han? Please, let's help me out here. Just give me a very short answer. What is his response when they ask him about authority? Who is the reference? Ja, nu skal I hjælpe mig her. Kom ind og sige, hvad... Sorry, I lost this. I'm sorry. Okay, when they ask him about authority... De spurgte ham, om han havde autoriteten til det, han gjorde. His response is to give them a reference, to give them something. Who is the reference point in his response? Og så er det jo, at de siger til ham, hvorfor en reference har du til at gøre det her, du gør, og have den autoritet? I just want to make sure that you're listening. Help me out. Okay. Hjælp mig nu. Ja. Hvad er det for en reference, der bliver hentydet til? Og nu skal I, der lytter, hjælpe, bryde ind med jeres mikrofon. Well, you did teach us about it in one of the sessions. Yes, you did. Yeah, altså, han har undervist os om det. In the second one. Er nogen, der husker det? Hvordan Jesus fik den her autoritet? Er der nogen af jer, der husker det i den undervisning? That was about John at the Jordan. That was... Absolutely. His response to them is immediately John. Og han svarer dem med det samme. Det er Johannes. Det er Johannes, der gav mig autoritet. Han var ude ved Johannes, og der blev han undervist af en rabbiner. En gang til. Han blev undervist af Johannes, som var salvet som rabbiner. Og der fik han den autoritet. You are partly right. He says that he was taught by John, who was a rabbi. That's partly right, isn't it? It's true. It's absolutely true. Yeah, it is true, but response to them is John. Jesus, og du har ret, Jan. Jeg tænkte bare på, at der skulle være 3 vidner. I thought about the testimonies, the 3 testimonies to give him authority. It's true, but det er sandt, tells them John. He says John. Han svarede og sagde, Johannes har givet mig autoritet. Because John... Yes? Yeah, sorry. And didn't he also say, he answered them with another question, that if they could answer where the baptism of John, if it was from heaven or from earth, then he would answer that question. Absolutely. Så det Elin siger, det er, at han stillede dem også et spørgsmål. Hvis I kan svare mig på, om dåben er fra himlen, eller hvem? Johannes' dåb. Johannes' dåb, ja. Er den fra himlen, eller hvad? Because John was known as, first of all, John had an authority. He was priest. Okay, Johannes he was part of the lineage of the Sadducees. He was a priest. Han var præst,
og han var i sadukæernes slægt. Johannes. He says, Jesus says to them, Yeshua says to them, the authority I have, first of all, is right because John gave to me. Den autoritet, jeg har, den er rigtig, fordi Johannes har givet mig den autoritet. Yet there is of course more who testified, not only John. But Og for der var them, jo- it's important because they understand who John is. Ja, selvfølgelig var der flere, der vidnede, og det var også det, vi hørte. Men det er vigtigt for dem, fordi de ved, hvem Johannes er. Mhm. And right after that, we have a very interesting concept. Og lige herefter har vi et meget interessant koncept. And the concept is vineyard. Og det er vingården. Det koncept, He der hedder vingården. begins to discuss with the leaders. Han begynder at diskutere med lederne. These are the leaders of the Pharisees and the scribes and the Sadducees. Og vi skal huske på, at det her, det er lederne af farisæerpartiet, sadukæerpartiet og af de skriftkloge. And he gives them this amazing parable. Og han giver dem den fantastiske lignelse her. Let's read it quickly. Lad os hurtigt læse den. And where I'm are reading, you? they're almost, actually it doesn't matter from which gospel because they're almost identical exactly. So I'm in Matthew 21. I Matthæus, ja. 33. 21:33. Ja, Matthæus Yes, Matthew. 21:33. Og nu skal jeg lige finde But det you her. you can follow, if you follow in Luke 20 or Mark 12, it would be the same exactly story. Men So hvis I it's følger, whatever. det er ligegyldigt, It's hvor I slår op. amazing that they're exactly the same. It's amazing. Det er det, der er så forbløffende, at det er lige meget, hvor du slår op, om du er i Lukas 20 eller Markus 11, så er det præcis det samme. Mhm. Let's carefully read it. So you want There me was to a read the certain, whole? yeah, please read it from 33 to 39. Og jeg læser det fra, og I kan følge med i jeres bibler, jeg læser det fra vers 33 til 39. Og det er lignelsen om de onde vinbønder, det er overskriften her i vores 92 udgave. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk. En prylede de, en anden dræbte de, og den tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Ja. The concept of vineyard is deeply rooted in the Jewish people Bible. Konceptet om vingården er dybt forankret i den jødiske bibel. Yeshua is not the first one who teaches that. Jesus er ikke den første, der underviser om det. Let's read a little bit on here. Verse 40 Lad os læse lidt videre. to 45 to 45. Jeg læser fra vers 40 til og med vers 45, hvor der står, når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som så vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne.
Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, som falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Og jeg synes, han sagde til og med 45. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. This is very important sentence, last sentence. Den sidste sætning er meget vigtig. At the end, they understood that he is speaking of them. Til sidst forstod de, at han talte om dem. Now, what is Yeshua referring to in his Hvad story? er det, Jesus refererer til i den her beretning? Let's open up together Isaiah chapter 5. Lad os sammen slå op på Esajas 5. This is what Yeshua is talking about. Det er det, som Jesus taler om. And this is why they understood that it is about them. Og det er derfor, de forstod, at det handlede om dem. Please, could you please read first two verses, really? Jeg vil læse de 2 første vers i kapitel 5 Esajas. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vilddruer. Isaiah is singing a song about the beloved. Esajas synger her en sang om den elskede. He is singing it to the people of Israel. Og den synger han til Israels folk. Actually, to the people of Judah and the king of Judah. Faktisk til Judas konge, til Judas folk. There is a lot of corruption going on at that time. Der var en masse korruption på den tid. And he is speaking about the vineyard. Og han taler her om vingården. And then he says, tell me. Så siger han, fortæl mig. Okay, tell me, what could I have done more to my vineyard? Fortæl mig, om der var mere, jeg kunne have gjort i forhold til vingården. And then he says, because it brought bad fruit. Og så siger han, fordi det bragte dårlig frugt, I will break the fence. så vil jeg nedbryde gærdet. I will put the wall down. Jeg vil få muren til at falde ned. It will not be pruned. Den vil ikke blive renset, beskåret. And the thorns are going to grow right through it. Og der vil være tårne, der vokser der. And when he reaches this last sentence, Og da han kommer til den sidste sætning, last sentence, you can read verse 6. og den sidste sætning, og jeg læser vers 6, der står, jeg skal lige på den anden side. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den går til med tjørn og tidsel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. The moment he says these words to the people, I det øjeblik, han siger de ord til folket, they understand this is God speaking. så forstår de, at det er Gud, der taler. Because he says, I will command the clouds. Fordi han siger, jeg vil befale skyerne. Who can command the clouds? Hvem kan befale over skyerne? Only God can. Det er kun Gud, der kan det. And so the moment he says that about clouds, the people realize this is God speaking. I det øjeblik, han sagde det om skyen og regnen, så forstod de, det er Gud, der taler til os. And verse 7 Og vers is 7, the conclusion. vers 7 er konklusionen. So should I read that?
Yeah, please read it. Ja, jeg læser vers 7. For herskers herres vingård er Israels hus. Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. The concept of the vineyard is rooted deep in the book of Isaiah. Konceptet, beretningen om vingården, har, som vi ser, dybe rødder i det her i Esajas. Who is the vineyard? Hvem er vingården? The vineyard is the house of Israel and Judah. Det er Israels hus, og det er Juda. This is who he cared for. Det er dem, han holdt af, han havde omsorg for. This is what God has done for this nation. Det var det, Gud havde gjort for den nation. This is what he still has been doing again and again for our people. Det er det, han har gjort igen og igen for vores folk. Taking care of us, Han har taget sig af os. providing everything we need, Givet os alt, hvad vi har behov for. protecting us from the enemies, Beskyttet os fra fjenderne. putting us on a very fruitful land. Og han har sat os i et meget frugtbart land. And he expected our people to bring good fruit. Og han forventede, at vores folk ville producere god frugt. But we went to worship other gods. Men vi vendte os imod at tilbe andre guder. This message have challenged the leaders of Judah. Det budskab, det udfordrede Judas ledere. We don't know how many people repented of or not. We don't know. Vi ved ikke, om der var folk, eller hvor mange folk, der omvendte sig. But we know that the land was desolate and there was exile. Men vi ved, at landet blev tømt, og de kom i eksil. Exile because they did not repent. De kom ud i eksil, fordi de ikke omvendte sig. De kom altså ud til de andre nationer. So when Yeshua is talking about the vineyard to the Pharisees, Så når Jesus taler om vingården til farisæerne, what are they thinking about? hvad tænker de så på? They remember this message already. De husker det her budskab. This message from Isaiah. Det her budskab fra Esajas. And they know exactly what Yeshua is telling them. Og de ved præcis, hvad det er, Jesus siger til dem. What does he tell them? Hvad siger han til dem? Let's go back to Matthew. Lad os gå tilbage til Matthæus. When you read this, And this was chapter that's 21. 21, yes. Ja, da jeg læste det. Let's wait a minute. Yes, read again, verse 43. Og jeg læser igen vers 43. Ja. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer, og gives til et folk, som bærer dets frugter. What was the responsibility of the leaders of the nation? Hvilket ansvar havde nationens ledere? All of the their authority, the Sadducees and their authority. Hvilken rolle havde både farisæerne og autoritet? They were put in the position to take care of the vineyard of the Lord. De var jo sat i den stilling, i den position, at de skulle tage sig af Herrens vingård. If you continue on with this story, he begins to speak against them very strong things.
at læse beretningen her, så taler han stærke ting til dem. He says, he said to them, you took away the key of the wisdom. I har taget visdommens nøgler fra dem. You did not enter yourself and you prevent others. I gik ikke selv ind, og I har forhindret andre i at komme ind. You became so blind. You became so. Blev så blinde og så korrupte. And because of you, there is a destruction coming on this nation. Og det er på grund af jer, at nationen bliver ødelagt. Because the responsibility was on them and they failed it. For ansvaret lå på. We have to understand the biblical concept of authority. Vi er nødt til at forstå det bibelske koncept, forståelse af autoritet. If you read carefully the text, much he relates to this. Ja, og hvis vi omhyggeligt læser teksten, så kan vi se, hvor meget han relaterer til det. Very detailed. And he says, the blood will come on you for all done wrong. The blood, the innocent blood. Uskyldiges blod vil komme over jer på grund af alt det, I har gjort forkert, eller ikke gjort. This is very, very strong confrontation. Det er en meget stærk konfrontation her. And as a result of their sin, og som resultat af deres synd, the nation is going to be destroyed. Ødelagt. And there's going to be exile. Og der vil være eksil. So you have to going on there. Så vi er nødt til at forstå, hvad der sker her. After a message like this, the only response that they had is, we have to. Altså deres reaktion oven på det her budskab, det er sådan set, vi er nødt til at slå ham ihjel. They did exactly the same with Stephanus in the book of Acts. Det var det samme, de gjorde ved Stefanus i Apostlens Gerninger. If you read the section when the speech of Stephanus, you will see how much he goes on the same direction as Yeshua. Hvis vi læser det, som Stefanus siger der i Apostlens Gerninger, så kan vi se, hvor meget han taler om de samme ting, som Jesus gjorde her. Authority of the leaders is very important in the eyes of God. Ledernes autoritet er meget vigtig i Guds øjne. Just as we are responsible for what he places in our hands. Akkurat som vi har ansvar over for, hvad det er, han anbringer i vores hænder. Whether it is the community, our congregation, our family. Om det nu er vores her, hvor vi bor, eller det er vores forsamling, eller vores familie. It's very important. Så er det vigtigt. Now, lad os så se her. Gospel of John doesn't exactly follow this line of events. Johannes evangeliet følger ikke helt den her begivenhedsrække. He does describe his entrance into Jerusalem. Han beskriver Jesu indgang i Jerusalem. He describes that he meets Gentiles there. Han beskriver, at han møder hedninger der. He tells them about the grain of wheat. Han fortæller dem om the grain of wheat. Altså det er noget med kernerne i hveden. Yeah, this is John chapter 12. Det er Johannes kapitel 12. Okay. And then he predicts his death on the cross. Altså det er hvedekornet, og så forudsiger han døden på korset. And then there is an interesting section that he speaks on the same line, same story. Og så er der en interessant afdeling, hvor han kommer ind på den samme beretning. Because you see, John is not focusing on what looks on the outside.
For Johannes, han fokuserer ikke på, hvordan ting ser ud udefra. John doesn't describe the discussion between Yeshua and the leaders. Johannes beskriver ikke den diskussion, den samtale, der var mellem Jesus og lederne. He describes about Yeshua's conversation with his disciples. Han beskriver Jesu samtale med disciplerne. So on the subject of the vineyard, we So- heard what Jesus had to say to the leaders. Så beretningen om vingården, der hørte vi, hvad Jesus havde at sige til lederne. But what does he have to say on it to the disciples? Men hvad er det, han siger om det til sine disciple? And this isn't, first of all, let me read, or let you read from end of John 12. Og jeg vil læse fra slutningen af Johannes 12. This is right happening at the same time as the discussion with the Pharisees. Og Same time frame. det her sker jo på samme tid som samtalen med farisæerne. Diskussionen And mellem this is med what dem. this is what John writes about this discussion with the Pharisees. He writes on another angle. Og nu skal vi se, hvad Johannes, hvordan han oplever det. Han beskriver det fra en anden vinkel. Ja, And And- this is from John 12. Read please from 44 to 50. fra Johannes 12, vers 44 til 50, der står, Jesus råbte, den der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig. Og den, som ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke, for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer. De ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv, men faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som faderen har sagt til mig. So he speaks about the way to walk in the light. Så han taler om at vandre i lyset. He speaks on the personal redemption and personal relationship with God. Og han taler om den personlige forløsning og relation til Gud. This is not the message for the leaders. Det her er ikke et budskab til lederne. This is the message for the people. Det er et budskab til folket. Because he wanted them to know that there is a way. For han ønskede, at de skulle vide, at der er en vej. Because the result of the leaders, there are going to be destruction. For resultatet fra ledernes måde at være på, er jo ødelæggelse. But there is a way Men der to er the en Lord vej. in the midst of it. There's a way out for the Der er people. en udvej. Der er en vej for folket. And he is the way. Og han er vejen. Now, as we move on, what Som he vi is nu- going to do, Som vi He's nu going fortsætter talk, med det. Mhm. he's going to talk now to the disciples. Så vil han tale til disciplene nu. Let's go down to chapter 15. Lad os gå til kapitel 15. This is and after this the is- Passover meal, Det er efter påskemåltidet. after they finished eating, they go up to the roof. Og efter de er færdige med at spise, går de op på taget. You know, many houses in Jerusalem at that time, Der var mange huse i Jerusalem på den tid. this is what many people think. We cannot prove it, but we think so. Og det her, det er hvad mange tænker, vi kan ikke helt bevise det. Sometimes the top of the house, it was an open area where they could grow something, maybe shade from the vine. Samtidig var tagene på husene sådan, at man kunne have vækster oppe på taget.
Or, imagine flat roof and little, frame, and you have the vineyard there. Ja, forestil jer The vine there and et grapes. fladt tag, og du har vingrene der. It is very nice for the Sukkot feast. Og det er meget, meget skønt til løvhyttefesten. You can still see the stars and the sky, and you're up above. Man kan stadigvæk se stjernerne og himlen, og man er deroppe. So maybe they're somewhere there. Måske er de deroppe på taget. And this is what Yeshua has to say Og nu er det her, hvad Jesus havde at sige til dem. about the concept of the vineyard Omkring konceptet, forståelsen af vingården. to his closest disciples. Og det sagde han til de nærmeste disciple. This is where the secret is revealed. Og det er her, hemmeligheden bliver afsløret. Let's read John 15 Lad os læse fra Johannes 15, from verse 1 to verse 8. verse 8. From verse All the 1 way to from 8. From 1 to 8. Ja, fra 1 til 8. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Now, in this story, we know who is the vineyard. I den her beretning ved vi, hvem vingården er. We know who is the vineyard. Vi ved, hvem vingården er. Isaiah 5. Husk på Esajas 5. The vineyard is the whole house of Israel and Judah. Vingården er hele Israels og Judas hus. But who is the real wine dresser behind the scenes? Men hvem er den sande vingårdsmand bag scenen? I kulisserne? My father. Did you say The that? Father. Faren, det er faderen, det er... Even though he gave the leaders to take care of the vineyard, the real wine dresser behind the scenes was the Father. Selvom han overgav pasningen af vingården til lederne, så er den sande vingårdsmand, det er faren. It's almost like the same reality, but from different angle. Det er som om, det er den samme virkelighed, men set fra forskellige vinkler. This is actually the Father who is the wine dresser, a real wine dresser. Det er i virkeligheden faren, som er den rigtige, den virkelige vingårdsmand. He was there from the beginning. Han var der fra begyndelsen. And he gave the real wine in the vineyard. Og det var ham, der kom med den ægte vin i vingården. The true wine, the true vine. Den sande vin. Who is the true vine? Hvem er det sande vintræ? Yeshua. Det er Jesus. Yeshua is the vine. The Father is the vine dresser. Jesus er vintræet, og faren er vingårdsmanden. And when the rest of the vineyard, the rest of the vineyard has a choice to make. Og resten af vingården kan gøre et valg. Are the branches going to be joined in the true vine or not? Skal grenene forenes med det sande vintræ eller ikke?
if you're not joined to the true vine, you're going to be thrown away and, and burn in fire. Hvis ikke du bliver forenet med den sande vintræ, så bliver du smidt væk og bliver brændt i ilden. But there is a way out. Men der er en udvej, der er en vej ud. The way out is to be connected to the vine, to abide in the vine. Den udvej, den vej ud, det er, at du får forbindelse med vintræet, det sande vintræ, og forblive der. And he reveals to them the secret. Og nu afslører han den hemmelighed for dem. The real message of Isaiah 5. Og det her, det er det virkelige budskab omkring Esajas 5. God is going to restore. Gud vil genoprette, And he sends his son. og han sender sin søn. So whoever believes in him Så hver, som tror på ham, will not die but have an everlasting life. skal ikke dø, men have et evigt liv. And that's why he ends this. Og det er derfor, han slutter på den her måde. He ends this. What is his final words on the parable of the vineyard? Hvad er hans sidste ord i den lignelse om vingården? His conclusion is verse 8. Det er vers 8, Can you read it, please? og jeg læser det igen. Derved herliggøres min far, at I bærer megen frugt, og I bliver mine disciple. The reason God had given the parable of the vineyard Årsagen til, at Gud gav den her lignelse om vingården, the reason God has chosen the people of Israel to be his vineyard årsagen til, at Gud havde valgt Israels folk til at være hans vingård, the whole point of protecting and making it beautiful and nice hele sagen om at gøre den skøn og smuk, the very reason he planted it on the very fruitful hill er årsagen til, at han plantede den på en meget frugtbar bakke, is that so that they can be fruitful. det var, at de skulle bære frugt. And their fruit is what going to glorify Og the vine den dresser. frugt, som de skulle bære, ville herliggøre vingårdsmanden. The Father is going to be glorified. Faderen, faren skulle herliggøres. And now the only reason he can be glorified is that we become his disciples. Og den eneste årsag til, at han kan blive herliggjort, det er, når vi bliver hans disciple. The disciples of Messiah, Messias' disciple, the disciples of the teacher, lærernes disciple. not only the people from the Jewish background, Og ikke bare til folk med jødisk baggrund, but all those who will join in the vine. men det er til alle, som vil slutte sig til det vintræ. How difficult it is Hvor er det vanskeligt for the leaders for de der ledere to understand that they had a chance to take care and to bring fruit, but they failed. at de havde en mulighed for at bære frugt, men de fejlede. How difficult it is to admit that you are wrong. Og det er så vanskeligt, og det var vanskeligt for dem at indse, at de tog fejl. How difficult for me as a leader, for us as leaders, to admit we were wrong. Og hvor er det vanskeligt for mig som leder, for os som ledere, at indrømme, når vi tager fejl. That's why they couldn't bear it when he Og said det- to the lead. Derfor kunne han ikke bære det, da han sagde det her til lederne. This is the same message for the worldwide body of Christ.
Og det er det samme budskab, som lyder til det verdensomspændende Jesu legeme. As the body of Christ globally, how did we do? Og nu lyder det jo til kirken, til legemet globalt. Hvad gjorde vi? Hvad gør vi? What is the fruit that we produced? Hvad er det for en frugt, som vi bærer? You can only measure it by one thing. Det kan du kun måle på én ting. Discipleship of Yeshua. Discipleskab, efterfølgelse af Jesus. This is the fruit. Det er frugten. Amen. 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 Ja, Okay, questions, comments? spørgsmål, kommentarer. Ja. Og I er velkomne med spørgsmål. Ja, der er noget her. Jeg har kun den autoritet. I only have the authority that God gives me, somebody says. Yes, that's right. Absolutely. That's the one we are responsible for. Of Og course. det er jo det, vi er ansvarlige for, den autoritet, som du har fået, som jeg har fået. Hvad gør vi ved den? Det er rigtigt. Ja. Ja. This was very, very interesting again, Andre, because it's another, I never connected it to Isaiah. I mean, how can you read it and you don't get it? But that's the thing. Jeg har aldrig tænkt på den sammenhæng med Esajas og Vingårds beretningen før. Jytte says, it's fantastic teaching. Ja, det er det. Jamen, I er jo bare velkommen. I må gribe mikrofonen og komme ind, hvis I har et spørgsmål. Max, må jeg sige noget? Max, er det dig? Ja, du må sige noget. Bogen Guds orden lader Johannes 15 vintræet repræsentere hedningekristne og deres muligheder. Rom 11 med oliventræet repræsenterer de messianske jøder og den rigdom, de har til os, når de tager Jesus til sig. Så Max, forstår du engelsk? Du forstår engelsk, ikke også? Ja. Ja. He's mentioning two scriptures. Can you repeat the scriptures? Romans. John 15. John 15, yeah. The vine tree represents the Gentile Christians in the world. And Romans 11, the olive tree represents the Jesus-believing Jews and the riches they have to us when they accept Jesus as Yeshua HaMashiach. Mm-hmm. That's what you can read in the book, Guds Orden. Oh, he's referring to Asher's book, Alignment. You do know this book, Asher's book, Alignment? Yes, I know. Yeah. Max is referring to that. Mm-hmm. Well, mm-hmm. I think that in both in Romans and in John 15, jeg tror, at i både Romerne og Johannes 15, we understand that the grafting in is into the vine, which is Yeshua. Så tænker vi på, at at man bliver podet ind, det at blive podet ind til Jesus. In other words, the grafting is into Yeshua. Altså man bliver podet ind not i, into, people. We're not grafting in people.
Vi bliver ikke podet ind til mennesker, men vi bliver podet ind på det sande vintræ, som er Jesus. Mm-hmm. Yeah. And that's why the reality of responsibility Og det is handler not only in this context, Ja. but to all the global body that comes in. Og så det handler så om, at den autoritet også er givet til alle dem, som kommer ind på Kristi legeme, på Jesus. That because not only Jews can Det er ikke bare jøder, abide in the vine, som kan, but also Gentiles can come in. Ja, det er ikke bare jøder, som det kan hedningefolkene også. Okay, Ja. this is the one and only way for everybody. Eller det samme for os alle sammen, altså jøder og hedninger. And that's what makes us so close, brothers. Og det er det, der gør os til, altså tætte. We have one vine. We're abiding into one vine. Blivende i et vintræ. Vi er i det samme vintræ. Ja, okay. When we are grafted into the vine, then we are part of Jesus. We belong to the body of Jesus. He's not, as somebody says, as some people say, that he's only the trunk. He is the trunk and he is the vine. Han er stammen, og han er He's the vintræet. trunk, the olive tree. Han that er the Romans stammen, talk about. stammen på olietræet. Mm-hmm. And That- he is the vine of John 15. Og han er vin. The Yeah. two different examples of the same reality. Det er to forskellige eksempler på det samme. So we don't have to be confused about that. No, Very it's the clear. same. Yeah. 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 Very interesting again. I think you always have new, how do you say, viewpoints that opens our spiritual understanding. And again, we need to, personally, I like to listen to it again and ponder a bit more about it. Så det var rigtig, rigtig godt. Er der flere spørgsmål? I er velkomne. Men it seems that people are okay with this. Powerful message, God bless. Yeah, that's right. It's powerful. Ja, men kære venner, jeg kan også se, at vi bruger tiden godt, og we are blessed, Andre. We are really blessed. It opens up the Bible in a new way, and we're thankful for that. Og jeg at vi skal jo ses igen, og det er næste onsdag. Det er den 15. februar, og det er det sidste måltid, og i parentes har vi jo skrevet påsken, og det er klokken 20, og I skal være velkomne, og vi glæder os over, at I er med. Og Else Marie, Ellie, I'm rejoicing when Old and New Testament comes one. Yeah, that's what you open up for us in this way. Så vi kan roligt sige, at dem, der mener, at vi skal Gamle Testamente for noget, de har ikke set den her sammenhæng. Og det kan vi jo bede om, at måske specielt sammenhængen, så vi kan dele det. Jeg glæder mig også over det, og det er dejligt. But thank you, Andre. We are looking forward, and again, we want to name of Yeshua, that may his blessing rest upon you and upon your family. This is our prayer in this evening in the name of Jesus. And may the blessing of Jesus rest upon Israel
We understand it is times where it's not so easy to be there. That's what we hear in the news. But we pray for peace in Israel, peace over Jerusalem. And may your will, Lord Jesus, happen. May it be as it is in heaven. In the name of Jesus.